तस्य नारायण समीरय स्वाहा इदमंगल जात वेदस्य नमः ओम ऐं दैवात्म जात वेदस्य वेदस्य वर्ध सत्य वर्धे चास्म प्रजा पशु ब्रह्म पतस्य नारायण समीरय स्वाहा इदमंगल जात वेदस्य नमः ओम ऐं दैवात्म जात वेदस्य वेदस्य वर्ध सत्य वर्धे चास्म प्रजा पशु ब्रह्म पतस्य नारायण समीरय स्वाहा इदमंगल जात वेदस्य नमः ओम ऐं दैवात्म जात वेदस्य वर्ध सत्य वर्धे चास्म प्रजा पशु ब्रह्म पतस्य नारायण समीरय स्वाहा इदमंगल जात वेदस्य नमः ओम ऐं दैवात्म जात वेदस्य वर्ध सत्य वर्धे चास्म प्रजा पशु ब्रह्म पतस्य नारायण समीरय स्वाहा इदमंगल जात वेदस्य नमः किन मानौँ त्यसलाई ए अझ विशेष ल अब पानी उता छेक्ने काम पूर्व हाम्रो यता होइन उहाँ परबाट मास्तिर है पूर्व कुनाबाट देब्रेतिर दाहिनेबाट देब्रेतिर कहिले एकछिन भाइ उहाँ राजनजीले भन्नु बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले राजनजी बुझ्नु भएको छ नि तपाईँको दाहिनेतिरबाट मास्तिर देब्रेसम्म मात्रै म यहाँ पढ्छु भने है उही पर्तिर एउटा गर्दैन ओडा लिएर खालि अघिल्लो सिक्थ्यो ओम अदित्य हनुमन्न स्वल मुस्कास्तिर हो ल अब यता पछि यता ल्याउनुहोस् यताबाट दाहिनेबाट मास्तिर देब्रे उता चाहिँ देब्रेबाट दाहिने थियो ठिकै छ अहिले गरेर हामीले थियो अघि भनाइमा गल्ती भयो अब ओम हनुमते हनुमन्न स्व अब अमर